Now we last week yetam eto bema so te said de meka ye no bema ye friend no Kofi Bediako 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 wan papa nua ba konsem na oba na asem wode ba ye nyina ne se ne papa afrimu no ye konfo panyin na asase a wojaye ne papa wodi na de ntonton no rough of ajapade a wo ya no age no de afri nkwada ne nsem efu a no wagire no so kran ne sen wode ba ha se ye frɛ papa no na ono so kire mu kakra wo se waton asase no 8,080 million men kama ne nkwa akire yenkɔ na yenkɔnkɔ hwa pa no last week said ye ensem sikɔ wi a ye bɛkɔ ye nua na mesa abram panchen owo kro no so agona ne ye na twetwe nkomo de yekoso wo ho no enne development e pie mu no watime ede amaye minister bi je wadaroma se bibia ye krado a twaye tum sesie Binom na entimi mu ana loss de my capsules so no entimi mu amu akwanto ya wo ko oba na se ho no emu entimi ntwe na ndo na emu nye de emfama asempeti a ye da so agire mu so mpa ko modwumedie so ne eye bola ewie ye de stella de na kogo na eye bema Bediako wabentima se wose Bediako wo negusua ensem mayentie enti okoka ye so na ye bapanyin ene Bediako mu ade ede da ya woka nsem ben se na ya na usika no ntia o papa nuanom se wo mu ade medasi ema me kan o musi mi mu ade nse me penokre esem papa ya beduti asem o penokre papa na wu ensem a abusua kafa papa ni wo eye bebre ni ntimi nkofefi papa no asase nyane se wa beton na sase papa na sase bebre efu a odo sididie moaje minia mama e wa kura na se wo no moaje afro nsem o mu frem kam se enye hwe mu twachiri obo asio papa chan o papa free mu no oja afu oja asase a ye doso afu asase ye doso afu o ye afu edoso okay ena de ebie mu oja ye ena oja afi a ono ye konfo papa nta so ye konfo nti asonye so fie ho nsase de da ho e wa hefa e wa agona krofo so okay ensase de da ho nyina de odi na de no etonton ama de ama me de aduru ha wi ani se waton asase na ma ejali a efata kitchen maame no enu aduane wo ho no kura no watwa ho no aton maame ne wan oba no me papa yire ano oti ne nchen enti wo maame enti me maame ono maame jaye pacho da bi o maame ne ye nukuna o maame ne ye nukuna na wo kasa wo papa yire na no ani sen menim se bia ko wale oba foforo wa wo maame me maame akasa me maame na akasa maame no dia ye hu maame awotewo awo ye nukuna babia wono aduane na chi papa ni bia anka amango bodia wo so kuku asibare wo ho me papa yi ebedi na de wo tu ho nyina atom enna me kobusa na se dadi papa ni fia ojaye no enye fi papa enetidan enti se waton ho dia fasasi kan eye dan ma yenso eba ho no mo a ye na bi emfonyi na etwago no ma dan na papa na otiase no otimi na otimu no ehoni okay asai ye ya manso ye nya adwuma bi a ye betumi aye papa no efie ho se asase da ho na waton de afasasa ase ne ye fie no ema ye asema me ko kan ya papa nsi ni mu ade no ama ni pa na sidan na dulanto ni ni pa oton asase ne ma no o papa fie echi ho ewo ni nchepe asase kro na so ya dan ni sifa bi no ena fa no papa de odi na de na kwa akotwa aton aba bi twa ton kra na kitchen si ho bi e no blocks igu ya na but ho na blocks e si akọ Sompa TV no so na Facebook Sompa 93.1 eno na mkoka ya tobo ase papa ni me din tokwa no tobo ase eno na okoka ya ne papa ene no ede entokwa no elsia na chese abrantie Bediako ena yetie no monka nete ekona na mesa brampa bema Bediako ya wase wa Bediako wa ne papa edua ensem no yenkwa agona nkohwe se yensa ebeka na me pacho yensa kan wa homa no so ho nana mesa me pacho wote yenka okay woba yehwe na sede enema esi akono
na wetime ede emo ensem ede amaye minister bi jobo adwuma pa ma be ma kokko ne ho fefefe inu ya be ma no e twa makuma enche kola achawa wa ye ready no sika ye ready na ye so ye de asoso na ye ko wa wale dada na wa na do sika ko ye we no wa de ha we na wa semwa ba bitimi bo ave maybe but ekuma oba ma enye sami anka ma enye ma minister bi sika mra e we sia ye hwe na yetime afrena na mensa abram porta fricha owa goda se sie ya ye ka se last week said ye hofo ne si frye no asa na ensem na ye bu akwa kogu papa ne so eti ye pese ono ankasa to nanum to na papa ne nchen ebusuafo no so ho eti sen e na enema akwa akosie ye hwa to ahoma ne se sie na yaka eja e de egum se de be ya na mensa mpacha ultimate ka ye mo ha hello Bediako ultimate Bacho me check here there wa hase no ma me say bi koso wa hase no bi koso wa hase memo abusia form for che ye hwese ehoma ne bibia ebetoye na ye ne no atwetwe enkomo na me say bacho ultimate kai bo ha o hello nana na me to nkan piao kwaya de na ohu ti say nyame adom ho na mo so Nyankopon ada Roma okraye mu sesi ame na okasa wugira ne sen eti ama ni ti ame wo agbona sesi agbona sante agbona boye nchemu kakra ne nyina ne ye be ma Bediako na sam wo de bedai last week but wakwa akodru ho e de airport se e na ukoye no wode wani ho de waso ate ya won so betimi edi ho adanse e de a kire na na ada TV so say ya isam so yo de o yo mami ti awada ma de ba de du eye agona na pawie nim e ma so efie na na bi so na ta na nya agona nkasa na wo eye agona akofonso agona na akofonso agona na ka atafe na tie na ta na ewo enti me de po edisna na mo fo ka akokobi ho ya mi nim ni na mi ti a de poko efie no eno na echan ko nyino wo ye nyino so na mi ti a ita somo no ho nsem no ma me do bopia eye papa odi abo no we de watu na mi ti so emoto no eye 8000 itifika no 8 million le nipa emoto ma no na abu tire ana emoto ka afata na ede ma no na se sie no omo a hyefe na me ya do ma ya gadja emi abifia ni nyina na mehia na yen siesie etie na so Yesu so emrefi enti papa obi abia mranche ne maba na ba ne kwadi na ha na ba fidie na mana na no atotwen ko mo papa na me sansa na abeda ne efidie na ma ya papa no mami mi sa last week no oka tro ye se odisika no asiesie edan no ukwaye no sen ene dan no ne tibia ne bobre ne sitie dan tibia ne bobre na ahodinin onye sabe ebe TV no so no enchen no na wabo mutu ni amono na mo enchen ne dan ba bi so azai ana no o meso so box o honom apart from no mo me bibia o so madaya e no dan no so esai ana papa ne dan no ati eno so apiti apansamji se me chiri na ma chiri mu bi ma enchen no ya bono ene from ba bi na ati na bi ya na sise no eno kwa na ade o mai no bi no mame ne papa ne nkasa na yo papa hanti me ba mama no yo ebusia ma ye ja me pacho me ba sesia Sompa TV sunie Kofi na last week asemo aye tam to be maso no eno na ye to so de fra na mensa bram pedro ho papa na komo te sen oh agada mama me hoye yo na what twa mo no na o se dan wo ton no 8000 asa na wone hwan na to ye oh minana wo land your friend in Tiwa aya hwan wa ya dia wa abusuanim oye
me bra no wu ene abusuani na ya nana. Okay. Enti na ema ne de ebi ani ho. But what saying? Na ema no obi ani ho na moto asase no. Oh, ya ba mama ne. Ada branch ne ba ya wose mo anka nche no mo hu ya ne se moton. Oh, madam, Michelle, me pacho, me do. Me min ka kutupu. But me many minute be be dia. Your friend kwala no me friend kwala no ni pa ho. E ka kire wo mo se. Kan kwala ni first time no so mu nya. Ana me friend wo mo ma me. E ba me no ma me se port no enye food. Me ko sura me ton fa e repair da no. Kan e kire. So far no sika se na de ra dan ni mu. In fact, me check. This is me adaje check it. I was expecting Sanka this week there. And ka wati me check sika wo de room. Oh, me no me nyama de sa. This is a woman. Me say ti madam. Me say this me check bibia. Me pe obi sika di ntino. This is bushefo ho. Na enkwari bi wo ho. Na ya check it. Me kwa me kwese dem ko check na akini aba ho ma bibia aba ho. Na me nim say bia sika na 8,000 me yi say na say na da ho. Sa na me dem adwene fa. Oh, there be scan it me think say na da ho me fa chew. Okay. Esi ya me ya aduma ya wada na mo pesa mo tena so. Ai ya wada no. Na me pa ko bo mama ne abusuafo no. Na ya wada ya tena so. Mo pesa mo nko mo tena so ana se mma na mra mu bi na ana mo wi ansa na mo de emma na hia. Dia yan pacho. Wo se mo be hia na me se emma no eka ho bi ana se abusua no nko na mo be hia. O sana on beto na aguna sana ye ni kwala ni na tu le wa ha tu sana o mo kan ye se ni kwala ni na be hia. Okay. And apart from asase na say edan ye a wonu agya ye o say ejapade foforo bia wa kire biem ya wonim Me pa cho ni ni ano se owo koko fuo se owo ayibi ka owo bibia de ye siraw oni bi sha ba ni ka de no usu ka ba ka no ekodi ni baba enu ada no last week oba ono mo last week oba ono mo e to mu sha no o so waton. Now then last week on no ba ha say wanka also wa mosokola mayante. Oh, what talk no. Me transmit me. And I'm saying pese oni wo am say kwa me. O kan to mu nya. Oh, me pese o mo. Kan so wanka ti ko de ye answer me. And no kran so ye different case. Papa, same na okay chat so ye behwe. Ya wada ne ye nyina ba betena mu bi. Na ya hwedi ya ba so aka na oton ye no eho akontabo no bebu de a kire abusua ni nyina nti wa asem atwa to opese wo ka kire wo ma no ene atiefo no ya ye wa ha nyina. Oh, me say nyame aduma tazi say nyame ma no tie ni a ni wia ye me twen wo mo mate ye de ja wo panyin se na ye de asoa wakwa ye odi ade ni die no wasa kwa ya pra. Oh, me ni mere sa eda no. Me pa cho me bo bi anka se wani bresa dan no. Na me make bibi se wadaro ma hwema ye ento ye. Na asomdwe so eni hene e wo mabusua ni why? Se ba ko no. Be no ni ayi no. Be no ba oni ge ba ko. Omo wi SS. We di pani na be ma wo mo. E na masa me boa. We di pesi na be ma wo mo. E se ade a ye ntia ho ka ye blog no mi ni video a omo fa na matia ho ka masa wo de me kire no. Ana isu oguru a o de ko mi ni. Me ya adoma ya wada ye nyina ba betre mo binti no. Ye be hwe na ye ato ye ba na me hwe sa wo na ye de agya wonti no. Meeting na se no wa hwe ama ye ato ye why? Oh, so dem kwa na me ba pom ni hia. But me o ka se kwa me no mi say kwa mi mu bi agi. This is a customer boss what go mi dia. Yamla breben, tambe no wa hwe say meeting be ba so. Oh, Thursday, it's free and a father 80 kokra tendia me ready. My na was a phone ma ye nua na ma. Yo. Hello, mama jua. Yeah, Dana Brampa. My say why? Na kwa ma ku na bi. Aye be ma Bediako no no wai. Be ma Bediako o so obi adwuma bi no ye. Zinse wo mo afro na ma woni ye nchen na ni nua baba ko. Mami no enje na baba ko na na papa no bosom na no ko no se aka no
ya ono no konfo ba si a ofa ni afo no ya o mu nyina pese mu no mbaka ja ka de so jitie ono so e wo bibi papa e pese ofa Mate tell ma fama na my why Hello. Hello na na mpa cha me mo ha eburu Na mami. na hona mu te saying Ya jadum ya ho na mo so. nyame adom wo bibi kakra pesa wo ka kire na ye nyina ye kra do ti wadaroma We dan na we de e ma hwefo no mo tie fo ni na. Ana asante mo ma kan fo ni na. So bi o me papa. So do da ni we ya ma fa bi na papa mo tie ase ni. Sa ni we de na ye papa na odi ade ni. Nti yan fere papa ni ni mo se. Ne mom asase no ya ni hu se bi o fie na sei. Sata me feel says no kwani ne na tifie ho. Ya se wa dro ne blouse ne na budan no so. Ana me kwani ne beti. Ani ya se yan hwe madan ni mu no. Nti be pa asase da we fie ni ye. Ne mom e ma ne ba ko yi timi sa papa fo na chi enkoton. Ana de be to papa fo na ni. Ana mo so. Ye ma mo kwa ma mo amon ne mo nya tofo a mo mfra ye. Be so nya be fe mo. Ya anti kutam ya anti jano. Obi na fra be amane se. Ejare ne kwani ni so mo tutu. Among the workers on the two, and cases so yet to me. Your friend Papa the sound was saying of the Intiamla and the focus eye. I saw Panaca say, only in Yakuntaye, or no near wood and your dear dear. And you know, only in Yakuntaye, the other year. Nana, no Kafra. Then, no betting me a more quiet Cassabra has sent more betting me by Fiada betting me and your quiet. I Fiada. But Meba pa na bruso. Ye be here. Ye sun da je meba. Da se wo mu hia wi a ye nyina beba bi. Ye hia de achi a ye nyina ye be hia wa ha se ye be hia mo ha wai. Meda so meba dodo. Meda mo so pa. Kasa papa no so e wase wotime bo moden na wo ba ha se nom na ye begu asem ni nyina wa ha se nom. Nana mensa me ye na wase wai. yo ma fe na mi tia Yo. Asamba ko bia e wo mu na nka me de so na Ada wati ato mo wana. Kam de asamba ko do na tu Mpato fatum. Ai konfo ba ni ni an ma betu wo mo na papa no tia tia wo konfo na wo go bibi ama se apa ko di ebusuafo no ho ama bosom no be ka na bosom na bisa ho asem e se mi se mo so akora asem fofo enne wo mo kene se na ba sentimi na ba bi place person so Nyankopon edom ye na ode ye nkwache ye ne a ye be hia ye nyina ye be ko bi na ne fia da so na de che ya no ye be ba ha se no nti bibi wo ho aboabo no ne fa bra ye why na tie bru na no that's ye bru nana ya mesa bra